میں ہی ٹائم جرا سفر کرنا پیا ملتان دے شہر دے وچ ایم ڈی چوک دے وچ یہ تو سب پچھو ڈٹھا اس وے ایم ڈی چوک ہے ایم ڈی چوک دا روڈ ہے او روڈ دے اوتے میں سفر کرنا پیا احمد سویٹ شاپ اتھو دی مشہور ہے ملتان دے وچ تے اے اج دا جڑا میرا ولاگ آ اج دا جڑا میرا ٹوٹا ہا تے اج دا جڑا میرا چکر جیاں دے نا آوارہ گردو دی دنیا چ خوش آمدید اج دا جڑا میرا چکر آ ملتان دا ہا اے ملتان دا سٹی ہے وے جڑا تساں دے پیو پکا یا لو تھی دیا جی محبتاں دکھیندے وے یہ محبتاں دکھایا کرو آج میرے نام جڑا ٹوار مرنا پہ بندہ او میرا ملیر ہے ڈاکٹر ناصر رشتہ رچی تھا اور جاب ہے آج میرے نال ٹوار مروینا پہ میرے کو پھروینا پہ ملتان کیونکہ میرا اتنا دٹھا یا کہ نہیں لہذا میں گینتے آیا جو میرے نام ہے چیک کرو تساں گیدرنگ چیک کرو رش چیک کرو ملتان دا یہ فلائی اوور آ گئے اساں نشتر روڈ دے اوتے یہ اگر تلے لہے ویسو تا نشتر پہ ویسو یہ کچہری والا روڈ اساں ویندے پیوں کچہری مشہور ہے اتھوں دا جڑا چوک ہے یہ کچہری روڈ ہے موٹر سائیکل دی دیکھو بھرمار تاری خیر یہ سارا پاکستان ہی کیسے دے وچ جکڑیا ہے دے پیو ٹریفک دا بہو رش ہی تھا گر رستہ ساکو اللہ کرے سے یہ دے بنا سبھی یہ کراس کر ویسو رش دیکھو موٹر سائیکل دی گیدرنگ دیکھو کتنا موٹر سائیکل ہے یہ کہ پورے پاکستان کو انصاف کا نہیں ملے عوام کو فلائی اوور دے تلے سارے موٹر سائیکل ہی موٹر سائیکل ہے یہ کچہری روڈ دے ہوتے میں سفر کرنا پیا ماشاءاللہ موسم بہترین ہے بھیڑ بڑھیا بتے تو کو پتہ ہے ملتان دے وچ کتنا گرمی ہوتی ہے ہاں موٹر سائیکل دیکھو تو موٹر سائیکل ماشاءاللہ صحیح آج پہلی دفعہ میں ملتان دا ولاگ سٹینا پیا پہلا فاسٹ ایک کڈو رکشے والے کو او بھائی جان بابے تو موبائل چلاویں کی جڑے بولے سیدھا ایک رہ چوک ہے لیفٹ 7 نمبر چونگی گنے ایسا آگے دوستو فلائی اوور بینا گئی ہو فلائی اوور میرے کی چیئے تھے میں فلائی اوور دے کی چیئے کیونکہ سیدھا رستہ ہے گلگشت کلونی بھی تھی گئی یہ سدھی تھی ویسے گلگشت کلونی میرے کو پتہ کرنے میں سائن بورڈ لگا کھڑا ہوا پڑھیا کیے بقایا دوستو محبتہ دکھے سو ٹریفک والا کھڑا ہے جلدی کھڑا جوان کو موٹر سائیکل والے کو اللہ کرے ساکو کا نہ چلے لگتا تو یہ پرانا قبرستان ہے گول گاشت دا
इतना ट्रैफिक हैवी होती है तो थोड़ा जा तरीके नाल चलावना पवेंदे जब थोड़ा जा खिड़कियों से या सा कोई घूम रहे सो या कोई साकुआन मरे से ये ठीक है सिटी हस्पताल सामने ये बड़े लोग अगर पैसे वाले सिटी हस्पताल है मशहूर है वे सिटी हस्पताल ये सामने साइन बोर्ड लगा खड़े सिटी हस्पताल ला कार वाला साको ये बिल्डिंग है नहीं दी इतना बड़े मोटे लोग अंदर पैसे वाले जेरे ऑपरेट करवे ने ऑपरेशन वगैरह करवे ने इलाज करवे ने गरीब दा दूर दूर तक कोई वास्ता कह नहीं ये हस्पताल ना ये मेन रोड दे आगे बहुत सन रोड थे ये बहुत सन रोड है वे मेन रोड मैं तो भूलिया बताम अपने इलाके पता था आज लगता पे ड्राइविंग दा वही ते व्लॉगिंग दा वही जब इतना की करनी है मैं तो करना रह गया अपने वसेब ये वसेब किनो हटते हैं इतना सिग्नल को देखना पहुंचते थे वार्डन को देखना पहुंचते थे अगू ते पिछू चिदार देखना पहुंचते कोई पिछू दस ना दे या सा कोई को दस दियो ये बोसन रोड दे सफर करना पे बहुत ही खूबसूरती दा हामिल है शहर मुल्तान शरीफ औलिया अल्लाह बुजुर्गे दा शहर एक सामने भी मेट्रो स्टेशन इत्थों कर मेट्रो ते बहाने ने दे पियो सो ते तुसा मेट्रो ते बैठे थे ए सामने वाल आवारा गर्दी कितों ने कोई काम कोई किदे गया कोई आवारा गर्दी मेरे अधिकार भी होने जी मैं आवारा गर्दों की दुनिया में खुश आमदीद माशाअल्लाह बकाया दोस्तों ये मोहब्बत दिखे दे ये मोहब्बत दिखे सो लाभ थी गया मेरे YouTube पे चैनल वखरा व्लॉगर को सब्सक्राइब करे सो ते बेल आइकन को दबा छोड़े सो पेज को भी फॉलो करे सो वीडियो को शेयर करे सो लाइक करे सो अल्लाह हाफिज।